Igicu cyari cyaraburitse hejuru ya White House, urugo rwa politike rukomeye kurusha ahandi hose ku isi. Mu gihe amahanga yose yari mu rujijo, ku mbuga nkoranyambaga hatangiye gucicikana ijambo rimwe ryakongeje isi: CR7 arrives in Washington. Cristiano Ronaldo ageze Washington, umurwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Cristiano Ronaldo, izina rimenyerewe cyane mu kibuga, mu mateka, mu miryango y'abafana, amatsinda ashinzwe ubucuruzi. Uyu mugabo wamamaye ku rwego rutuma ijwi rye ryumva cyane kurusha iby'abaminisitiri benshi ku isi, agarutse ku butaka bwa Amerika nyuma y'imyaka hafi 10. Imyaka yose atigeze icyuho kuvugwa, imyaka yose ibibazo by'amateka bye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bituma adakandagira muri kino gihugu. Ariko uyu munsi ku wa kabiri tariki ya 18 ku manywa y'ihangu, amafoto yagaragaje imodoka yeruye arenga imiryango ya White House. Si urugendo rw'umupira, si ikiganiro cy'imyidagaduro, si urugendo rusanzwe. Uyu munsi Cristiano Ronaldo agiye guhura na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump, umugabo uyoboye igihugu gikomeye kurusha ibindi byose ku isi, umuntu utera impaka hose, uvugwaho byinshi kandi utuma abantu benshi bavuga. Abantu batandukanye baribaza bati, iki gikorwa kirimo iki? Ni icyo abagabo bafite guhuza? Kuki Cristiano Ronaldo agarutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'imyaka 10? Ni urugendo rwa politiki cyangwa n'urugendo ufite uruhuye n'umupira w'amaguru? Mu mpande zombi ho habonetse ibimenyetso by'ibanga. Ronaldo wari uherutse kuvuga ko hari ikintu atigeze abwira isi ashaka kubwira Trump nawe wagaragaje ko yahise yakira impano ya jazz ya Portugal ifite ubutumwa budasanzwe, praying for peace. N'ukuntu uruzinduko rwa Cristiano Ronaldo ruje umunsi umwe n'urugendo rutangaje rwa Crown Prince wa Saudi Arabia, igihugu cyamuhaye isoko y'ibihumbi by'amafaranga ndetse kiragenda gikoresha siporo mu buryo bwa diplomasi. Uruhurirane rudasanzwe, inyungu, politiki n'ubucuruzi n'imbaraga z'icyamamare, kandi byose yobaye mu gihe amahanga ari imbere y'ibihe by'impinduka zikomeye. Uyu munsi muri kino cyegeranyo turaza kubatatura urugendo rutigeze rutekerezwa n'isi, tukumva imvano y'uko uyu mukino mushya utakinirwa mu kibuga ahubwo mu biro bikomeye ku isi ushobora guhindura byinshi kurusha uko abantu babitekereza. Mbahaye ikaze. Tariki ya 6 Ugushyingo 2025 mu kiganiro Piers Morgan na Cristiano Ronaldo yavuze ko afite ikintu runaka kimuhuriyeho na Trump, ariko ntiyigeze avuga icyo aricyo. Yavuze ko Trump ari umwe mu bantu bashobora gutuma ibintu bibaho, make things happen, mu buryo bwo kugira ingaruka ku isi, cyane cyane mu bijyanye n'umutekano no guhagarika intambara. Ronaldo yavuze ko intego nyamukuru ari isi ihagarara mu mahoro. If the world is in peace, that's our goal. Nanone yavuze ko afite ikintu atazi ashaka kubwira perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump igihe bazahura. Ibyo bishobora kuba ikintu cy'ingenzi ku ruhande rwe. Mu kwezi kwa Kamena 2025, Donald Trump yohererejwe jazz ya Portugal yasinyiwe na Cristiano Ronaldo, yanditseho ubutumwa bugira buti: To President Donald John Trump, praying for peace. Perezida Donald Trump, kina mu mahoro. Ubutumwa praying for peace bushobora kugaragaza ko Ronaldo ashaka gukoresha umupira w'amaguru nk'ikimenyetso cyangwa igikoresho cy'amahoro, cyangwa se ikimenyetso cya diplomasi ya siporo. Igihe cyo kubonana na Trump muri White House kigaragaza ko kijyanye n'urugendo rwa diplomasi bifitanye isano n'uruhande rwa Saudi Arabia. Uyu munsi niho byatangajwe ko ari nawo umunsi umwe bin Mohammed Salman, umukama w'umwamikazi wa Saudi Arabia, nawe ashobora kuzahura na Trump. Cristiano Ronaldo ukinira Al Nassr muri Saudi Pro League bishobora gutuma umubano we na MBS Crown Prince ufite uruhare runini mu kugera ku rwego rwa politike, diplomasi. Ikindi kandi, ihuriro rya Ronaldo na Trump rikwiye gusuzumirwa mu buryo bwa soft power. Siporo ni uburyo bukomeye bwo kuvana ibikorwa bya diplomasi, aho abakinnyi bakomeye bashobora kuba abashyikirana, ambassadors, mu bikorwa mpuzamahanga. Ibi bishobora kuba umutego cyangwa kubyaza umusaruro izina rya Cristiano Ronaldo mu ruhando rwa politiki. Guhura na Trump bishobora gutera impungenge ku bafana, cyane cyane abatangiye kwemera Trump cyangwa bamwereka ubwiru bw'amatwara ye. Nanone kuba Cristiano Ronaldo agarutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma hafi imyaka 10 ntibivuze ko nta mpamvu ifatika ibiri inyuma. Hari amakuru avuga ko yahagaritse kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'amakosa y'amateka
nk'uko byatangajwe n'itangazamakuru. Hari ikibazo cy'uko izina rya Cristiano Ronaldo rishobora kwifashishwa mu bikorwa bya politike nk'icyapa cyerekana imbaraga, brand diplomacy, cyangwa se gukoresha siporo mu nyungu za politike. Ibi bivuze iki ku rwego rwa Cristiano Ronaldo ugiye guhura na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump? Ibi bishobora kuba igikorwa cy'agaciro kuri we ku rwego rw'ikiremwa muntu, yifuza kuvuga ku mahoro, kugira uruhare mu mibereho y'isi, kuba umuntu ufite ijambo ryagutse kandi ritari ryo gusa umupira w'amaguru. Ku rwego rwa Trump ho, guhura na Cristiano Ronaldo bishobora kuba uburyo bwo kwerekana ko afite ijambo mu bikorwa bya diplomasi no mu mico y'amahanga, no guhuza ibikorwa bya politike hamwe no kwamamaza isura y'isi binyuze mu mupira w'amaguru. Ku rwego rwa siporo n'amahoro, ibi bisobanuye urugero rwiza rw'uko abakinnyi bakomeye bashobora kwinjira mu butumwa bwa diplomasi ya soft power no guteza imbere ibiganiro by'amahoro binyuze mu mikino. Ku rwego rwa politiki, abantu benshi bashobora kubona iki gikorwa nk'urusobe rw'imibanire ya politike, siporo na diplomasi, kandi bishobora guteza impaka z'ubushake n'intego ya Cristiano Ronaldo, hibazwa ese n'umuhanga mu mupira gusa cyangwa afite intego zikomeye zo kugira ingaruka nziza ku isi no ku bindi bintu. Benshi bibaza imbogamizi n'ingaruka zishobora kuvuka nyuma yo guhura ku gihangange umunyabigwi Cristiano Ronaldo mu mupira w'amaguru ndetse na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihugu cy'igihangange ku isi. Hano bashobora kuvuga ko Ronaldo akoresheje izina rye mu nyungu za politike cyangwa se muri diplomasi bitari mu mupira w'amaguru. N'abasesenguzi nabo bakavuga ko abafana bashobora gutandukana. Bamwe bashobora gushyigikira igitekerezo cy'uko Cristiano Ronaldo ashaka gutanga ubutumwa bw'amahoro, abandi bakavuga ko babona ari nk'ubufatanye butari ngombwa cyangwa se bufite impungenge. Kuba Trump afite amateka akomeye muri politike no kuba ari umuntu uvugwaho cyane mu ruhando rwa politike bishobora gutuma guhura nawe bigaragara nk'ikimenyetso cya politike kurusha ikintu cya siporo. Kuba Cristiano avuga ko afite ikintu abantu batazi yabwira Trump bishobora kuzamura amacakubiri cyangwa gutuma abantu benshi batekereza icyo ari cyo, bishobora gutera ibitekerezo byinshi, ibyiza cyangwa ibibi, bitewe n'uko bizahishurwa. Uru ruzinduko rwa Cristiano Ronaldo muri White House, rwe rwa mbere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hafi imyaka 10 ishize, rwabaye igikorwa cyatunguranye cyane ku isi. Guhura kwe na Donald Trump ibyahuye na politike, siporo n'ubutumwa bw'amahoro. Ronaldo wari waravuze ko afite ikintu kidasanzwe ashaka kubwira Trump, kandi ubwo imiryango ya White House yafungurwaga ntawamenye neza ibyavugiweho, ariko amafoto y'abagabo babiri bafite ijambo rikomeye ku isi yahindutse ishusho y'amateka mashya agiye kwandikwa. Ikizwi ni kimwe, barahuye, baraganiriye, ndetse ibyavugiwe hagati y'aba bombi bizasobanurwa n'igihe. Uru rugendo rwarangiye, ariko inkuru yo iracyakomeje. Naha dusoreje icyegeranyo cy'uyu munsi. Kanda subscribe kugira ngo ibindi biganiro bitazagucika.